أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبتي أخون أقول من مسكتوغا كوريا جنديا درستك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مچا ಅಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಲ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ದರುಸ್ತಗೆ ಗೊತುಗ ಫುರ್ದಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಶಾಫವನಿ ಎ ಮಿಸ್ಕಿತಗೆ ನಮಸ್ ಮಿ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರಕ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯು ಮಫಹುಗ ಅಗೊಮ್ಮೆ ಮೆದು ಕಂಡಾದಾಫ ವನಿ ಅನಿಕಾಸ್ ಅಗೊಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆ ಹಿಸಾಬುಂ ಮಿ ಫಶನಿ ಎಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಮ ದುವಹೆಗೆ ರೆ ಮಗರ್ ನಮಾದ ಫಹುಗ ಮಿ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಕುರಿಯದ್ದಾನ್ මිහා රොගොමෙන්න දෙයිෆ මෙවනි හදීස් ඉල්මුගා ජමා කුරේෆාවා ෆොයිත්තෝගේ තෙරෙන් එම්මෙ මෂූරු සහකමුගා එම්මೆ මෂූරු ෆොයිකමවා සහීහුල් බුඛාරීගේ මුඛ්තසර් නුවතා එහෙන්ගොතක දන්නවඤ්ඤා ඉමාම් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් කලේෆානුගේ අල් ජාමිඋ සහීහුගා ජමා කුරවාෆාවා හදීසෝගේ තෙරෙන් තක්රාරුවා හදීස් තකා අදි اجي تورون اكلفان جماعه كرفافا باي تعليقات انيكور مفوغا تقرار نوا غوتوغا جماعه كرفاوا فتوغ ترين فتگه شرح اول من دنوا فوان كوري درستوغا امام بخاري رحمه الله اكلفان حديث جنوا فواني استدلال كورو متك اهم ويما اكي تنتنوغا en hadisegge eki minworo ekay fan zikur kurawaf envima mi fotoga mi wani kurin zikur kurefa hadise devana fara zikur kurave kama vanama uni kuref agumen waka dakkamun asfani kitabul imanuga bab al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi muslimaki enage ata adi duluge no bakamun ehem muslimun salame begen wa mihae bayan kurawno babuga gennawa fawa hadis ke sharahya hadis ke sharah ga ganda ka agomem wani nimma hadis ki an abdullah ibn amr radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muslimaki enage dula atuge nubakamun ehem muslimun salame begemwa mihae muhajiraki manike hijure dami haki ei allah subhanahu wa taala nahi kurevikan kamun duru heliwa mihae envima hijrage hagigi maane ki evves hanegga mihaku enage raddu koffa diumennu no tenage waton du koffa ehentanaka dirilum badal kurmennu hijrage emme bodu maqsadaki adi mafhumaki ei enage deenagen uleven netumuge sobun allah subhanahu wa taala taka edinan uleve bimakan ena daturko fadiu e managa ena emmeha fafataka durhelivum wes himen emaneki ena efafatakun ekeherivun allah taala nahi kurevigan kamun ekeherivun ei haqiqatuga hijreki nuwata muhajirege emme muhimmo sifayek agon dannawala fwani mi hadis riwa kurawwa fwani abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhu abdullah ibn amr ibn as begotu agome baywa kadannawalin hen namas emme foundre agome dannawa fan ekale fanuge tarjama nuwata sirata begotu agome den anrega wahaka dakkalan e megotu agome mi balalani abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anha begotu agome mi
silsilaga alan algol men sahabi be kale rabi gotuga dhikr kofikam wana me ebe kale ge tarjama no tasiratan e balal Abdullah bin Amr bin As ki hadith ilm jama kurevumuga no to naqul kurevumuga mashhur be kale ekede gfanoge asu namfula be gotun riwawagen asfawe khud ekede gfano vidalo ikama timange namaki emme fortama al as mane ki ekede gfanoge kafa fuluge nama eggota al as bin Amr bin As efahu islam e wada gennuma gulugu rasulullah sallallahu alaihi wasallam timange nam badalu kureviye Abdullah as de mane ki uredun teriya arbenge terega e zamanuga ba efaharu nurangalu maanage nannam beenun kure warugadawe gotu nikam warugada mihekkan dekkumo gotu ehembima al as ge nan eduwa sorga mushrikun ge terega mihunna devmunde enam rasulullah sallallahu alaihi wasallam efada nanta badal kurawum gendawa febave hamekani Abdullah bin Amr bin As ge nam fule kanyennu waraginan sahabi bekalunge terembe bekalung islam me wada gannawaruga ebekalunge nam fuluta nurangalu maana gorikama vanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam badal kurav emvima agolmen ge darinna rangalu maana huri hewwegenwa nantakun nandinuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad devafan ekama agolmen farwateri wan enas miharakan as agolmen ge terega boda fennani darifran namekkiu mattaka agulmenna riyadu walu etafaharaku gulagen namfas kurma wahaka dakkawa iruga mi fennani evves miheka nukiya name kiyan ulet evves miheka evves kujjaka nukiya name darifla kiu mattaka nuwata internet ge bay site taka wade emihum beenumwa name jehagen ename search koggen ebagene faharegga enan ebave faharuga christian deenuge nota yahudi deenuge alukon kura farataka nuwata emiyunge terega fahish amaltaka fujuruga mashhur be farataka adi warboda masaki kuramandani evvis maane liben netas emihunge comfort riti vejjekama vaanama ename faasko dinuma edi mi algon me miedu visnadan jekam rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad devwafa irshad ko terege himeneni tebami hunge darinna abdullah anwata abdurrahman kiyash ei allah subhanahu wa ta'ala alwatikan nisbek kurumu gotu allah ge ala nuta rahman wa anta ilahu ge ala embe mi bas fula riya kurwa ilum merin vidalwe al asmaul husna ge terega himene emmeha namfulutaka abdullah lagen nankyun awla kambode nuta edevigem ve abdullah lagen nankyun hame gota nabi be kanunge namfulutaka adibis ufawarikama kamyaba hingama johuma rangulu mana himene nantakyuma irshad devafal ewagomen nafeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gafanuge sahabi be kanunge tereng migotan islam wada gannawa be kanunge namfulu rangulu mana ga nuwakamonya badalu kurab egotun al as ge nan amr ibn as ge darikalunna deifa waniku rasulullah sallallahu alaihi wasallam e badalu kurabani abdullah ibn hajar neruwa fawe abdullah ibn harith radiyallahu anhu arihum timammen ge akhaku niyawegen janazaya timammen diyam rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga e janaza wadulu mattaka timammen tayyar efa waniko timan kale fana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sual kurvi kon nametto ekiyeni
Abdullah ibn Harith ekerefano dennevi me al-As eheduga Abdullah ibn Umar ekerefana sual kurvi konna mettoy vidaluvi al-As Abdullah ibn Umar ge wes kurige nam fulaki al-As Umar ge fano ge darikal adi Abdullah ibn Amr ibn As sual kurvi konnam mettoy vidaluvi al-As dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etimbe kaluna hadis kurvi wala faba wada gannawashe ti Allah subhanahu wa ta'ala yang urede bayennune Allah ge alunne edohum ferigin timammen sahara nikumegen eruga nuote janaza fo mburi aru timammen ge nantaki Abdullah ya badal wefawa nantaki Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu ki Makkah ge Quraysh wangha ge mashhur dari kolakum wadagin ebekale ekale fango bappa fulaki Amr ibn As sahabi hennamas bappa fulu islam wadagin mo kuriga Abdullah ge fan islam wadagin bappa fulu pure kuring bappa fulu islam wadagin nevi Makkah fatah kurvi har tiba fane ge wadagin na Makkah fatah kurvani hijran awwana har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suur ge wadagin nevi divihim bune ule got nota ekale fan amhare wadagin nevi hijuna 11 nahar ge Rabiul Awwal mo hembima waram madu duwas kole baki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haya pulun Amr ibn As radiyallahu anhu islam wadagin roti eamfur kuriga darikanum Abdullah ibn Amr ibn As islam wadagin Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu behe gotun asfawa no da bappa fula darikanunna behe gotun asfawa emme ada khilaf wa hakiki ede bafakanunge demeduga umuruga hunnani 11 haru be riwayatoga 12 haruge tafat Amr ibn As ekelefanuge darikanun Abdullah ibn Amr ibn As de bafakanunge umuruge demeduga huri tafataki 11 haru be riwayatoga 12 haru min algomenna libe sahaf hekkaki kawtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale gafanuge ambikambalun Aisha radhiyallahu anha ya ekamana umur fulun nuwa haruga kameni ballawa gatun ei arabinge terega eru abu kamen nunka kumugotega sagomenne ege diha aharuno te egara haruge bappe o kameni koggen nuni yaka debefange demeduga 11-12 haruge tafatu hunna waruge dariya kunuli benek ehme ma evs miyo ekam bodu egenne ewahake dakkayen era kunule ei edu soruga ekan ogge awdu kuri regge stannawa fawana Makkah ge mushrikun ekadege faanu deke eha ruli eriru ekadege faanu nubamis kurman ewaran emihun fu galafati biru ekadege faana behe gotun dekkewunu ha wahakin ebamihun dakkamun diru nuitaka khud ekadege faanuge istarifula sateka jamaluge agu kande eliru nuot ekadege faana awahara kollu mattaka Hashimge faanuge darikolo fiyawa baki Qurayshunge 11 darikolon komme qabila ekum miheku ere kandihifage nikume tibiru ebamihu ekadege faanu Aisha radhiyallahu anha kaawani ballawage nabi umurge hawkumuge wahaka dakkagenne nule miedo ewahake ki kommehen ekadege faanu tuppulu bekambalaka kaawani kurawage dakka wahake nu ekadege faanuge sunnen ekadege faanuge risalatu ekadege faanuge mi mativeri hidayatu huturu kurumatta kadakka wahak enya khudu ekamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafuga fansa kan ahru duniyage hunnebi ekadege faanu haya pulugaves adi ekadege faanu awhar wadaganno fo ehunne fansa kan ahruge teregaves duwahakos ekamana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuppulu umurega kaamene ballawaga titi ekama meduga
nurun faado ko bas fule vidano fenno adi kietto ekamana gendevi ekamini ge macca fakhuru weriwam emme fawwa gutahame adi ekalefa sallallahu alaihi wasallam awahara wada gennevi ekamanage duwahuga ekamanage ganduwaru koluga ekamanage ಮೇಫುಳು ಮತೀಗ ಇಸ್ತರಿಫುಳು ಅಳುವಾಗಿನ್ ಒಣ್ಣವಾ ಕಮ ವಿದಾಡುವೆ ಏಕಮನ ಫಖುರು ಇರುವ ಮಡಾಗೆನ್ನೆ ದಿನ್ ಕೊಂವಾಹಕೆತ್ತೋ ಇತುರದ್ದಕ್ಕಂ ಒನ್ನಾನೆ ಹಿತಾಮಯಕಿ ಮಿದಂತೂರಾಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಬೈ ದರಿಂ ವಿಸ್ತಿಹೆ ಮುಂದಾಕ ದುರಕುಣ್ಣು ಅಳುಗುಣ ಮಂಗೆ ಮಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗಾಸ್ adi aadaage tanedduren nudennawaruge mihunenno kiyawagen tandur filakama gumenna hiyefawa bay faratabas lobata khunne e huriha kamege kuri galgon men yaqin koranji he kamen ebay e rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ekadege faanno kurawwane manakam ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله سبحانه وتعالى كلفان تربيت قربان فوني ministonge terega himga nurangalu kankamuge teriya wada nugennewe fada mausum bekele gotuga ehem bima ekadege faanu kurevumun dalil koddeni agomenna ekan kuddawegen waka adi ekadege faanu hadis kurvani khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli tiyabami yonge tereng emme heo miheki emihegge ahlunnan ambinnan emme heo mihaye timan kale faanu mi tiyabami yonge tereng ambinnan emme heo farat khude kale faanuge ambikabalon aisha radhiyallahu anha ekanyenno ekane faanu kawen ballawagenne egara ambikabalon en komme bekambalako ebekambalaka muli hayatuga libodagenne emme bodu ufalaki emme bodu sharafaki kaw sahiba sallallahu alaihi wasallam ge ambikambalege maqam libu ei miduniyege ya adi akhiratuga bes ekambalunna libigendia sharafi emima abdullah ibn amr ibn as ekade gfanuge bappa fulu bafakanun amr ibn as de bafakanunge demeduga egara harunu tabararuge tafate hurumun dalil koddeni arabinge terega ei ebami hunge terega kaminikun ulumuge umur awaskan adi kurin agol dannawa liwahakya iturabbaru libi anekkamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha radhiyallahu anha ya kæmeni ballawagatumu kuriga eru ekamanaga umur fulun ha aharu eru ekamanaya engage nota hitubadi fawe mushikunge darin kure dariyaku ehme magumen engeni ei ebamunge aadakan ebamunge terega ekan oiggoikka abdullah ibn amr ibn as ki kuri rega gon dannawa link hadis gina riwa kur vibekanunge terem bekale abdullah ibn amr ibn as ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun islam wada gennu mafoga hadis liwumuga en guriha sahabi bekalunna khilafa liwumun gende bekale em bekale fanu widano fawe timan kale fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dufulum beeruwi komme ecce di liyomun ekayfan hadis kurawwa fi ecce timan di liwumun egotan ekan kuramun daniko quraishun ebai makka ge ahulwerenge tereng muslimu ekale fana vidano wi no dennevi ekadege fan huri hache lieni to rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dufulum beruwa ekadege fana ki insanake bay faro ruhifa hunna waguta nuruhumuga nuota ko fais kurwa funna wagutus annan ehmi ma huri hache liegen kama kunudan den hisabun timan liun huttali e kuri gagum handan kollen je kamen abdullah ibn amr ibn as ki
kurige foitta kiyawa vidalu mon gendevi bekat tawrata injiluge faffutan ekade fanu kiyawa vidalu sobaki ei liyankin denewada gannawa madu bekadunge terem bekat ehmbima ekade fanaki wahil yum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar kore bekadunge terem mes bekat ehmbima abdullah ibn amr ibn as wada gennevi Quran liuwamun adi hadithus liuwamun gendebi de wahi liuwamun gendebe kale gotu Abdullah ibn Amr ibn As me vidan wani timan ehmwima lium huttalime if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga de nebime mihim mikam migota hingafi mistakun kiyafi kale fanti hurihache nuriu bash Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale fana hadith kurwani liu bash Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kare fana hadith kurwani liuwash Allah gandi vidalwame midu fulun haggu bahennuniya berenwa kofais kurwagin hunnevis ruhi wadagin hunnevis mayus wadagin fa hunnevis hippula hamaje wadagin hunnevis en komme woguteggas ekarege fanuge du fulun rahmetteri ekwari ekavvis adi adawat rika meduga avies ekarege faanuge dufun nikumegen annani haggu basfule ehem hadis kuran liuwas ehem min algon menna dalil kodde anekkavis miharakan as wahaka dakka ule bay mihun bune ule hadisaki kurin liwuna chennune hadis liwuni hijuran tinsate ka gahartoge ehmbima ege tedukame kande nele notanenge haqiqataki sahabi bekanun di hadis liuwamu khassako Abdullah ibn Amr fada bekanu ekamaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kore wa korin dennebi Quran liyewe echega hadis liu mana korevi ei Qur'ana hadisa oligin hingadan not ekogin hingadan Allah taala kalam fula e kalam fulga sharaha ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa nuwate kale fan vidalwa bas fulta ekogin hingadan ehmbima agomen nenge sahabi bekanunge terembe bekan liuwamun gendevika khassakun Abdullah ibn Amr ibn As kale fan genguluvi khassa sahifa as-sahifa as-sadiqa migota ekelefa nandevwa fawa amille fula sirru kurawwagen ehem befulunge appula nudevwagen guluwe khassa liwum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum vidalwani mi timan kalege fanu sida ituru evves mihaku neti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga unnawage ekalege fanuge dufulum vidalwi basfurtake timan jama kurawwa egiterem bay wahaka ekale fan mista kunnakan hame nukurav agun itun Abu Hurairah radhiyallahu anhu ge tarjuma eno tasirata begotum wahaka dekkiro agun dannama afwan Abu Hurairah radhiyallahu anhu vidal mashhur bas fulengei ekale fan vidal itiman kale fan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum de kamware ilmu nengevime adosso atinge dekam wareg ilmu timan kadeg fan nengevime egeteren ekkam waruge ilmu mistakunna bayan korevime anekam waruge ilmu timan kadeg fan bayanen nokoddefa ilmu furumuge tuhumatu elene kame hennu ennama sekay fan vidalwani mistakunnan ebamihunge alokama aqidaya gulun muri kankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum bayan koddef fikuhi masaltan himene hadis taka aqida ge masaltan himene hadis ta ekale fanu bayan kon nudevvi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan koddevvi fahu zamanuga e sahabi bekanunge teren kamuga wies ekale fanu sallallahu alaihi wasallam avahar wada gennu mafuga hingane kankan kamuga avies adiyege fahun qiyamata hamevs hingane kankan kamuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fa kankan fitunata e khabarta fitunage
mane kame hingumu kurin ewaka dekevigin hinga faana fitune kattaka timan kalek faanu bayan nukorefi ashuru kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam abehe gotun riwayagin asfawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam eddu hegga fatis namada fo ekadek faanuge minbar kolan ara wadagen mendura hame khutba devvi mendur namada fo ekadek faanu minbar kolga hutti wadagen asur namada hame khutba devvi asur namada fo irosuma hame ekadek faanu khutba devvi eduhum feshigin qiyamata hame hingane kankamuge wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devvi engijje mihekan engijje neegunu mihekan neeguniye handuma hore mihegge handuma horiye handuma mihegge handuma nituniye sahabi be kon rasulullah sallallahu alaihi wasallam woni etam wahakatake kiya devwa fa gummenna hamen ilmu nan e khabaru nan ehmege abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhu wes ekade fan wakin furuwa wagen egengulu mi hadisa gamacha argumenna note mi wahaka gamacha itura baru libe evwahake ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kafa darikanu ali ge faanuge darikanu nota fatimatu ge faanuge darikanu husainu ge faanu shahid kurawnu hadisa ya guligen abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhu vidale basfu abdullah ibn amr ibn as abu hurairah radiyallahu anha mibebe kalunaki zuwan sahabi bekan ebekanun gendevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hun eruga ilmu jama kurafam ehme abu hurairah radiyallahu anhu ge basfulan arundu kuriga danna afane me fon orrega abu hurairah radiyallahu vidal wani timankalege faana engi wadagene nuye rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun hadis engi wada gannawa sahabi bekada ku timan kalege faana vure ginan engi wada gannawa sahabi bekada ku hunne wikame abdullah ibn amr ibn as fiyawa ekalege faano liwwamon gendeviye timan kalege faano nu liwwam abu hurairah radiyallahu anhu hitu daskure vi huri haj nu liwwa abdullah ibn amr ibn as hitu daskure vum liwwamon gendevi ehme mekelege faanuge handan gadawan ehennamas mitanuga agulmenna fennan hagigata ki abdullah ibn amr ibn as abu hurairah radiyallahu anhu agulma alaki afkama wanama hadis riwa korevumuga abu hurairah radiyallahu anhu wani magina riwayat ki riwa korwa ege sawbtake ves ebahuri ekkamaki abu hurairah radiyallahu anhu madu korevi madinaga avahara wada gannawande rasulullah sallallahu alaihi wasallam avahara wada gannama fogos ekam gina sahabi bekalun take madina do korwa nikume wada ganna agun wani evahaka dannawala rasulullah sallallahu alaihi wasallam avahara wada gannama gudigen bae sahabi bekalun nikume wada ganna madina ga nuduvige rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge handuma note dhikra awale bodu kamattaka ekade faanu ge miskik kolu ekale faanu ganduwor ekale faana bekaluna kuga baddalu ekiki maqam toge handan awati kennu kurawigin madina do kurawwa nikunne bebbekal anebba bekalun nikum wada gennevi jihaduga anebba bekalun nikum wada gennevi ilmu for ko devu matta ehnem abu hurairah radiyallahu anhu ilmu for ko devu mattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakkoluga miskik koluga innevi kale faanu ga arihun dariwaro mondiye tabi bekal hewon kurirege dannawa fan abu hurairah radiyallahu anhu ge dariwarunge adadu tabi bekalunge tereng assatikin ha bekalun nangara abu hurairah radiyallahu anhu arihun hadis riwa korevi tabi bekal abu hurairah radiyallahu anhu ge hadis gina abdullah ibn amr ibn as diriuluvi taif ga dem misru ga eduswaraki khas ko misra manike sahabi bekalunge haya puluga tabi bekalun ulu veru misra ilmu hodu mattaka mi hunda turkuri dosware nun adi ero adi nufeshe enam sege dos kole fahum misra shama yaman fada
tantana hijaza tantana datur kuren boda feshi kuriga hijaz karaga bodan ilmoti sabab rasulullah sallallahu alaihi wasallam uluvvi hijaz karaka mawati makkah ya madina kamawat anebbe bekalum vidalwani mitanuga abu hurairah radhiyallahu anhu vidalwa illa ga maqsadaki ay munqati vidalwani abdullah ibn amr ibn as hitudas kurawmun liwmun gendeviye ehen namaves timan kalege faane abdullah ibn amr ibn as avre ginan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis bas furta das kurawvi nota dene wada ganna ehma awun kurin denne gotan abdullah ibn amr ibn as mashhur be kalen ay hadis liwmun gendevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis liwmun ge wahaka kurin awun dannawala afwan kuri rega miwahata ki ham algol men takurar ko handuma koramun da muhim wahakata mi zamanu ga algol men shakku feddu mattaka ekikala wahakata fatura mun dairuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas fulakun hadis lium mana kurvi kama algol kuriga denne wahaka mimihum beenun kure hadis eruga nuliya kam nota hadis ki beenun nuje echikam ge macca wahaka dakkam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis nuliwuma eru vidanu bas fulaki qur'an ga ayatet no hadis hanot e hadis kinat to algon men nahmen ai e hadis kinat to algon men nahmen e qur'an go ngichennu em ekadek fan hadis kurevvikan algon men nahmen ai hadis naqul kurewunim ekefan hadis kurevvi qur'ana ekuga ehen echennu liuma ekamaku wakin liuman abdullah ibn amr an yoti amr kurawaf adi ehen hadisaki yamanu karam wadagen nabi abu shah tibe fun adosan siratu gabes rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun islam wadagen no mafoga den emburi rashab wadage tumattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariyoga den nabi timam menge terega ilmen nete ilmu libene goten hadda wa devwas in rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kori uktubu li abi shah tiyabamihu abu shah lidesh kochito lini qur'anu ga ayat to no qur'anu ga ayat ki duskuramu eliuwa bekale ko liuwa echge liuwa munda echen e wakin wahaga dakka kan nuje rasulullah sallallahu alaihi wasallam dem bayan ko devvi ali gafan liuwa mun gendevi ekale gafan bayan ko devvi maroge diaya mikan kama golun hore adi ekiki ahkam liwmun gende rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa ehmi maidu surga hadis liwmun dia arun kurin dannawa afan hadis liwm mashhur wegen diyi ege fahuge zamanuga khasakon hijran tinsateka ga hartoge terega sawbaki kuri zamanuga ilmu for koddemun dani hitudas kogge eko kaneka unganna adige eka koneka bayan koddige ilmaki eruga hittakun for koddemun diech sawbaki mistonge hin alikan nuhanu bodu hituga jama kofi echki enada kommetanega onnane ilme lifa onna fotaka khilafa devanakmaki liyane deyya liyane karudahaki eruga fasihechenu emima liyan jehe hisabak kanta di islam wa mihun gina mistonge hin alikan kudawa mundi ago menna ala ennomi kiye nigeto sahabi bekanunge tabi bekanunge duwaswara ehmi ma ebekanun liuman hajetteri vejje adi dogu hada mihun ufedijje hadis dogu hadagen kiya munda mihun usufedijje hentawan kom meregges munafiqun ulen nota dunya wi edumattaka mifada kankan kura mihun ulen natija ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas furtoge sahhanu sahabala e jama ko liyan jehe hisabak kanta di ehnya imam bukhari ya imam muslima adiwes mi madanuga mashhur bekanun liwwa famiwani kurin lifa nen ichi not kurin nen ilmen ge bekanun faddawagene nu ebekanun sahabi bekanun ge farapulun tabi bekanun jama kurwa fa wa ilmu
taba tabi bekanunge farapul nagulu kurawaf evan ehe algun men engeni hadis ilma behe gotum mihara as medekeve wahaka ei dogu wahaka ekkan adikamuge hagigata belumen nati islam dienuge sahakan gelluwaluma adi midinuge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge basfurta ki itubaru hife sahamakun asfawa iche nunkama mistonge terega wahakadak ginafara mifada kankan kurani islam din netikollu mattaka masakke kuramunda adawa terinna adi emihunge wahaka aduwaha islami mujtama gatibe islami darin faafatoge macha shawguwerikan hun mujtama gatibe mujrimun ebanu eki bawatuge faafataka uredun takan aragatumuge aadain hifafa watibe ebamiyuge maccan annan onna islami hukumtaka hadduta aya nudinu mattaka hadis taka meduga sakku ufadda wahum ufadda wahaka dakka mundani islami mujtamega emihum beenun ha gotaka nulewe netibe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge itubar nota hadis toge tedukan gelluwalu mattaka masake kurmundani hen hadafi kama vanama e mujtamaiga nukurevene ekam vesnonna nukurevene ebbawatege faafe vesnonna adi komme fada kame kurius devene adabe emi hunna dene uqubate ves oikkama kannuwan mi haqigatuga wara durala revigin kuramun da kame kunu agondenne fadan islam dienuge aduvvun midin fohelu mattaka kuramunda masakkatuga islami darin ebami honnaki mujtama toga onna islami riveti akhlaga sagafata khilaf goittake akhlauga huri enon kankamuge macha lobiji tarbiyatu efawa ba ekkamuga wati ebami hunge midenne wunu hawa nafsuge edun toge dahiveti kamattaka miwaka wahaka fatura mundan Abdullah bin Amr bin Asaki hame kani ilum veri bekalennu ilma eggotan amalu kuravu mungendevi mativeri sahabi bekale Abdullah bin Amr bin Asge aluveri kamaki algume mashhur kon aduwaha hadis saki ege tereng ekale gfanu rodafulu hippewma Qur'an kiyawa vidaluma riyalkon kurevumaki ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege faana wakin gennawagen irshadu devwan jehwada gannawa war ekadege faanu ekan kamuga hifahatta wagen uluwe bekade awndu waakolo nimmadam wes vejje hennamas imam bukhari ya muslim riwa korawwa fa mi hadisan agun men balala fa inshallah miriya nimmalani ekadege faanu gari hun asfawani timan kadege faanu roda fulu hippomon gendeyame muli aharuga eddu hos novillawa den tibe fona igota gannawane deidu deduha ayyamu tashriq dostaki rodi fun haram dosta ewa take no dekeven komme duwa ko rode pom gendeme qur'an kiyo mon gendevi me komme reku khatim kurabba qur'anum bawaleve minwar liwwo mon gendewa das kurabba be kalen ei komme reku ekare fano e bawaleve fa evugutan o minware vidado mon gendewa em qur'an komme rekus khatim kurabba mon gendewa e kale faanuge duwalu rodafula reganu qur'an kommere koreyalu kamuga khatim kuraw mugendo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hamya mi khabaru hingaj ekale faanu uluwa got kimi kam rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kale faanu gendo hadis kurvi tiba komme duwa ko roden hunna khabar timan kale faanu libodagem fi adi kommere ga qur'an khatim kura khabar libodagem fi ehin hiye kanta kuraw timan denne ade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevie timan kale faana feniveda gannawani komme mahakun tindu horode hunnawas komme mahakun hijuri komme mahakun tindu rode hunnawas timan dennevi me timan kale faana tikan kurevie tivur itura adi kay faana bay riwayat ko vidalo fove da'ani astamti' min quwwati wa shababi timan ne fursatu deshe
timange huri bara rodifuma Qur'an kiyumuge bara adi zuwan kamun ufali bigatuma konkame koggen Qur'an kiyawage roda hippawage ballawa adukan kuravvan shawgori kamaku zuwan kan adukamattaka mid algon menge zuwanun naki adukama filan duwabe algon menge tereng bay befun zuwan umur ekkon heda kollani adukama duruga wajibu dinu midakkani sunnen alukum gawaka wajibu alukantam visnu kore roda vesnu ifa namadu vesnu ko ifo umurun duwaswe gos muskuli wima gabaro diyama den hela melewe not helifeliwe nulave feshima den alukama dimaya den miskita dimaya emburila bay befunu anibba befunu everum ves rujuo muge vistu mennade ni algon menga hade ekamako ekelek fona vidano timange mizuan kama timange mihiri baruga ufa kollu mattaka fursu devwashe roda hippawagen Qur'an kiyawa vidalo komme duha ko rode komme reku Qur'an khatim kurawag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vidalo ni kalek fan roda fulu hippawashe komme mahakun tinduwa ekelek fan vidalo ni timanniya iturabes korbe hadis korabani ehem vejje komme haftaya tinduwa roda hippawash vidalwani everus iturak korbe hadis korabani komme deduwaku willawafa eddu roda hippawash tinduwa hun edduwa vidalwani everus iturak korbe hadis korabani ehinkama vanya kadege faanu emme hewegen wa rodan roda hippawash eiti man kadege faanuge akha allah ge nabiyya daud alayhi salam ge roda fule ei deduwa hun eddu roda hippawash timan dennevi me evurvis iturat timanne be rasul sallallahu hadis koravi evur hewegen wa rode nonna ani ginan hifagen ne wak heven noane evur ituran hifagen hebe kale fan umur fulun duwaswe wadagen rasul sallallahu hadis koravi timan kale fan birufulgen wadagen no me kale fan umurun duwaswe muskul umura fora fa wanikum tigotat yadu kon nukurevigin ekanta dukollen jihdan balla rasul sallallahu alaihi wasallam rahmuhu hebe kayfan umur fulga haya atuga emme fahokoluga vidalon hajj tinga hare kayfan duniye gonne vidaloni rasulullah sallallahu alaihi wasallam edo devi rukhsa gati manne nuifunima dere ki goronto hem vidalon kayfan rode hippom gendevi hifettevi gote dedu on eddu rode hippom gendevi umur fulun hajj tinga haru virus ei ebekalun rasul sallallahu alaihi wasallam arihun libadagen fawa tarbiyatin ebekalun dunu korova ekale fan duniye ga nekkamu gavis ehma demi tibbe mattaka on irad koraviya baki waqta kuriye gendanan anna haftage homa duhoge mahor namaz foga inshallah du'a Allah subhanahu wa ta'ala gumenni hebas adwa adi heban amal ba qurabay kam galeve wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh